Kumengwe timinete ntsena kubila awara ya 12 inhlekani mingisero mngana lona FM na kuhlekanisa kolonga ngisela xixixuko eka siku leri ya era vutlhanu namuntlha mingisero wa mina ra vutlhanu ra kahle siku ra 21 ra n'hweti leya ya hukuri lembe ra 2025 a Limpopo yimana mihlevela a Limpopo vadyondzisi va horile and loko vadyondzisi va horile hina hi nga na maxaka na vadyondzisi he right ndlela a ni hlamala hi mpfhuka ni fika lani le ku voneni vanhu va mbale swikipa swa nhlangano wa vadyondzisi ve le ku yini hala na hala kambe ti 22 ta ti 20 i ti 21 ta ti 22 n'wana luya mavo kambe se xikolo ke xi hume nkarhi muni mativana kambe swi ri tano mingisero mungana lona FM hi leswi yima ni ku byela ku hi fambisa ku yini namuntlha loko hi vuya mahungu na misava ya awara yan'we hi ta va kha hi bula hi languteka timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu ma swi vona ku swi tikomba ku mhaka leyi ya ala ku hela president va tlhela va vuya nakambe tolo va kombisa ku madzolonga ku ya hi rimbewu i xiphiqo xikulu loko hi kha hi languta ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga se hi lava ku ta bula na n'we hi languta timhaka timbirhi i khale president va kha va vulavula hi swona kambe xivutiso ku ta va ku va endle yini ku fika sweswi na hi minkarhi leya COVID na a va kha va vulavula ku mhaka leyi i xo sungula xa vumbirhi hi la ku vutisa kahle ku nga va ku ri yini lexi endlaka leswaku tiko ra Afrika-Dzonga ri va rin'wana ra matiko lama vavasati va ti vonaka ku va ri khombyeni ku na swiviko swi kombaka leswaku ku tlula 15 wa vavasati va dlawa siku na siku a Afrika-Dzonga se ma swi vona ku loko u va kha va dlawa vavasati siku na siku ku ve hi tshama hi kha hi bombisa ku vavanuna va tele vavasati va tele ku tlula vavasati a va ngo se va sungula ku xota leswi mi nge le ku ndiseni swona va fela yini vavasati lava mi fela yini n'wina tanihi vavasati ni swin'wana swa leswi kumbexana hi nga ta mi vutisa hi ku sukusela hi awara ya n'we hi ndlela yaleyo kasi hi hafu ku bila awara ya 12 hi bula na Professor Themba Sono mi va twile ka hi bula na lava hi langutaka timhaka ta matshamele ya G20 ngopfungopfu loko ku ri loko hi vulavula hi G20 nkama luwa a hi vulavula hi langute hi tlhelo ra xibindzu loko hi bula na dokodela Kingsley Makhuvela namuntlha hi lava ku languta hi tlhelo ra tipolitiki ku se xiyimo xi njhani va mani va tako i va mani va nga teku naswona swi khumba njhani tipolitiki ta tiko ra Afrika-Dzonga se hi mhaka leyi nga ta va kha hi languta mingisero mungana lona FM ya hafu kupile awara ya 12 kambe ke sweswiwani na va ku amukela va Greater Giyani Municipality va ri va na imbizo leyi nga koho eka nhlekani lowu hala ka hi le ka xikokwani kumbe le ka mavalani kambe ke ni ta twa lava hi va amukelaka hi ku a ni kha ni ringeta ku languta vito laku lava hi bulaka na vona hi bula na mani hi bula na meyara hi voxe kumbe hi bula na muvulavuleri kambe swi twala kahle ku hi bula na vona meyara Councillor Thandi Zitha hi vo va nga ta va kha va bula na hina nhlekani lowu va hi byela ku endleka yini la ka xikokwani la meyara nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene enhlekani muhaxi na vayingiseri va munghana lonene tindhawu teto mi nga ka tona meyara mi ta ni khomela a ni ti hambanisi kahle xikokwani mavalani kahle mi le kwihi hi le ka mavalani muhaxi mi le ka mavalani inkomu meyara hi byeleni ntirho wa namuntlha ka mavalani ku endleka yini tanihi masipala mi la ku fikelela yini namuntlha ka mavalani hina imbizo muhaxi hina imbizo hi tlhela hi pfula na indoor sports center loxo saseko a xi akiwa la ka mavalani kambe ni byeleni loko mi ku mina imbizo mi va mi kha mi la ku nda yini ni kombela mi tlha mi repeat-a kahle a ni ku meyara loko mi ku tanihi masipala mi ku hayi hi ndla imbizo ku va kha ku endleka yini loko hi ku hi endla imbizo muhaxi hi va hi nkarhi lowu hi tihlanganisaka na vaakatiko hi twa swibumabumelo swa vona hi twa na leswi va lavaka ku hluvukisiwa xiswona eka muganga ya vona leswi va swi lavaka leswi va swi xotaka kwala ka muganga ya vona se hi kota ku swi teka hi tlhela na swona a tiofisini leswi hi nga na budget yo swi implementa hi kota ku hi swi endla muhaxi loko swin'wana swi tlha swi hi pfuna na ku va aka IDP ya hina leswi va lavaka ku endleriwa swona hi swi hoxa ka IDP ya hina ka ti-department to hambanahambana van'wani va vula ku loko ku va na imbizo na n'we tanihi masipala mi va mi kha mi swi tiva ku tindhawu leya ka mavalani kumbexani yi nga va yi ri na nkinga lowu na lowu mi ya ku va tshembiseni ku mi ta va endlela yini tindhawu ta ka mavalani va rila ngopfu hi yini
ndhawu ya ka Mavalani lexi ni xi tiva ngopfu ku fana na indoor sport center lexi a hi karhi hi xi pfula la xo saseka mahaxi loko a mi ri kona la kusuhani a ni vona mi hi va rhambile nge va xi lava i xin'wana xa leswi va nge te va xi lava mo ni mi byela ku hi xin'wana xa top of the range a ni ti ku mi nga xi kuma kwihi kwala tikweni xi saseke swinene sport center lexi sport center lexi xin'wana va ka Mavalani va nge te va xi lava i patu leri va ka public works va nga busy na ku va karhi va ri ku ri endleni xin'wana hi ta twa hi vona leswi va nga tata na swona na mati ha swi tiva ku i swirilo leswi va rilaka hi swona swo tala mara ti-project ta mati ti busy ti le ku fambeni ka miganga yo hambanahambana kwala ka vaakatiko va Giyani na kwala ka Mavalani loko hi ri ku teni hi swi vonile mopanile ku tirheni swinene hi ku fambisa tiphayiphi ta mati lero na timhaka ta ku rila hi mati ku ta va swin'wana swa leswi hi nga ta sa hi ku i history aka minkarhi leyi taka loko swi va swi kota ku hetisisiwa swi ya fika makumu. Ni tsakisa hi ku mi ri indoor sport center lexi pfuriwaka i xa xiyimo xa le henhla swinene xivutiso ku ta va ku tanihi masipala mi kunguhate yini mayelana na mahlayiselo ya nhundzu mi ri yini ka vaaki hi ku minkarhi ya ku tala swilo swa endliwa swi saseka ya jikijiki swo onhiwile mi ri yini ka vona? Mi vulavula ntiyiso muhaxi indoor sport center lexi xi lave hi vona vaakatiko va ka Mavalani ene hi ta va hi kha hi langutele ku xi fanele xi tirhisiwa na swikolo swo hambanahambana loko ku ri ku va tala ku buka va ta xi tirhisa hi lexi indoor sport center a va vhaki va ta xi vona ku na security kwala gate-ini a xi rindzaku na maintenance masipala wu ta va busy a hi nge vuli ku hi ta thola vanhu va permanent lava nga ta va kona mara hina vatirhi va EPWP lava nga ta deployiwa kambirhi a vhikini leswaku va ta languta ndhawu leyi ku yi basini yi cleaniwini yi languteka yi tshama yi hlayisekini ku fana na leswi namuntlha loko hi yi pfula a yi ri xiswona a hi nge yi tshikisi sweswo but hi langutela vaakatiko va ka Mavalani ku va yi tirhisa hi ku hi vona va nge te va kombela indoor sport center lexi se hi ta langutela ku va xi tirhisa ene va swi tiva ku a vo nghena va xi tirhisa ku xi ta hlayiseka xi ya mahlweni loko va xi buka ku na mali leyi va nga ta hakerisiwa yona hi masipala mali liya ya munhu ya ku kota ku yi hlayisa yona ndhawu yaleyo. Aha meya ni khensile swinene ku va na hi bula na n'wina yana ni mahlweni mi endla mitirho ya kahle leyi mi nge le ku yi endleni ku dya ku engeta. Inkomu muhaxi. I khensa sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM mera wa Greater Giyani mbatwile va kha va endla swinavetiso vhiki hinkwaro va kha va mi byela ku na ntirho wa muxaka lowu hi yo mhaka ya kha hi bula na vona va hi byela ku endleka yini kambe ke hi ta vuya yisa mahlweni mina na n'we andzhaka leswi tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ntiyiso mi yingisela Munghana Lonene FM hi vula tani ri tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa hi ta kota ku twa ku timhaka tingani G20 a ni kha ni bula na un'wana a tshamaku laya a Omonde a kombisa timhaka ta ku G20 na hi voni mahlo laha ndanyana ka Nasrec se ku na hi ku ala kha swi vona ku endleka yini hi ndlela yaleyo ntirho wu le ku fambeni kahle vuhlayiseki bya xiyimo xa le henhla swinene doroba ri basile swilo hinkwaswo swo khuluka ma vo mhaka ya kona matsundzuka ku namuntlha ntshamo luwa wa ntolovelo na wona leyi aka Madlanga a wu kona sa hi mutweneni va ka hina ku timhaka tingani hi nga siya ka Professor Chambersono ya fukupele ya wara ya 12 hi ndlela yaleyo wo sungula muyingiseri hi loyi nhlekani tatara Theo minjhani papa mina hi pfukile hi ngo vona pfukile man ni tsantsaka man a la ta membela ni tsantsaka hi leswi nga vulavula hi meyara sweswi ni tsakile ni ri muakatiko wa Greater Giyani ni tshama aka Maxavele. Okay but so no twa swi ri kahle minkarhi yo tala loko mi va vitana va kha va tisa ti-service delivery leswi ti fambisaka swona ta kahle ka tindhawu to tala man mara leswi swi fikaku swi ni khumba swinene moyeni i ndhawu leyi mina ni humaka ka yona ka Maxavele Maxavele na Khani ni twa ku vava hi ndhawu ya hina ni byeleni mi twa ku vava yini na ta kota ku na vona ta va vutisa va masipala loko ku ri ku swi khumba vona swi khumba vona tatana Theo hina nkateko minkarhi yin'wani kuma ku ni nga ku kumbe kanharhu since 2002 hi kha hi vhakeriwa hi province ka ndhawu ya hina
loko va ta va fika va hi promisa swilo swo tala swinene va hi tshembisa swilo swa kahle swinene swi tlhela swi tikomba nga ku loko swi landzelela swi ta va swona ene swilo swa koho swin'wana swi kongomani na masipala kwala kaya ku nga ri swa province mara hi fikeleli nchumu tatana Phete loko mi vona laha ka Khani laha ku na sport center lexi nga kona loko mani ri matsalano wa steering committee hi 2003 and 4 loko xi akiwa loko xi ta a va ku xi na phase 1 and 2 and 3 since xi te xi va na phase 1 a xa ha pfukangi xi va na phase 2 loko ma laha mi to vona muaki wa blue laha henhla i Mzenga ntsena laha phakathi ka xona a handle ka xona ku a na ha vuli a yi ri in phase 1 i 2003 and 4 budget 2003 yeah and 4 yeah a ku ri phase 1 ya xona but ni vulavula so mo ni nga ti fihli ne i fanele xirinda la vulavulaka ne no but fine I sunguleni la phase 1 2003 4 ave te ita phase 2 ita va rini leswi a swi fanele swi fambisa swona i ku a hi ta yimela next budget yini ka ta ku ka phase 2 va nga hi tela na yini ku phase 1 a yi vulavula hi ku aka khumbi yi endla ground ya football yi va na gate leti palaka a ku nga ri na swin'wana yi va na ti-pole landzeni kambe mi vula ku ti-phase leti a yi ta ku 2 3 ivi yi ku 3 4 ivi yi ku 4 5 hi swo vula ku swona hi swo sweswo a ku ri mani mayaroko nga ra ka Hermes Ndindani if I'm not mistaken ya hileswaku matuva lexi xi hluphaka hi Botswana mina lexi ni lavaka ku mi xi endla ku sukusela sweswi na vaaki van'wana lava nga hi yingisela a hi ringeteni ku landzelela leswi Xitsonga xi vulaka swona Xitsonga xi ri yi biwa ya ha ri na mahika ani ali ni vula ku yi biwa ya ha ri na mahika ene nkarhi wa kona a mi nga se va a ni tivi ku ni ku a mi nga se va na Afrika wa vulavula kumbe a ni ku kambe ni ku kuma yima ni swi vekisa leswi ni ku kumbe nkarhi wa kona Afrika wa vulavula yi nga se fika la yi nga kona sweswi hi ku loko sweswi mo ze mi swi tiva ku va mi vekele ku va te 2 3 ivi 3 4 yi nga sunguli mi fanele mi ya vutisa ku endleka yini hikokwalaho ka yini 3 4 yi nga sunguli hi ku mi yi byerise sweswi mi ku i multi-year project loko no mi byela ku nkateko wa kona a ni ri ka ward committee the ward councillor by then a ku ri Mr. Sidinleve a swi landzeleliwa ku vulavula ntiyiso a swi landzeleliwa va ka yimelani budget yi ta a ku swi va na budget for swona ene mi nga rivali ku ka ti-politicians ku tirha ti-term ta hela ti-term ta vona so swi gina la ku swi hi kanganyisa loko mi kombela ku mi siyela xilo xin'we ntsena votati mi ya xi langutisa ni kusukela ka Greater Giyani yi sungula laha mhaka ka baji koka iza ya fika kwale aka va miyexe le votete laha ka hina kumbe a hansi ka mfumo lowu nga koho wa matiko lama fambisa hi hosi Nhlanipi Khani na Maxavele hi yori yexe yi pfumalaka TV hi mhaka TV nge le ndzeni ka stand a ni swi tivi ku humelela yini hi masipala wa hina loko hayi masipala wa hikokwalaho ka yini mi nga ku a swi tivi ku endleka yini hi hosi bya ka hina hikuva a ni na byo byi hosi a byi ta vilela ku hikokwalaho ka yini miganga yin'wana leswi swi na masipala leswi ali kambe phela masipala wu tirhi wu ri woxe na tihosi ke ta ka n'wina ti va ti kata ku yini va ri yini hosi Nhlanipi loko swi tirha tatana Phete ne hayi ali ni vutisa n'wina sweswi ku hosi Nhlanipi va ri yini hi ku ka tindhawu teto a ni mi tlhe mi vula hi n'we mi vulaka phela mi nge ka miganga ya hosi Nhlanipi hi le ka Khani ne le ka Maxavele va ri yini hosi Nhlanipi mina ni la ta mi hembela ndzi la ta ti hoxa marito ni ku ni tshame ndzi tshuneta ka voho ku vo va ri yini okay na ku hemba kwalani mara a ni tanihi muakatiko ebotete ne nkarhi wun'wanyani loko hi karhi hi endla swilo swa tipolotiki hi langutisa swa tipolotiki tshika swa vuhosi minkarhi yin'wanyani
so loko hiku mina ni tsakisa hi leswi i vuhleri lebyi mi nga byi endla phela vuhleri byebyo byi tikomba mi kha mi lava ku mi byela swin'wana ni byeleni ni byela ku ri masipala wa Greater Giyani Botet a wu hi langutisi mi vula kusukela kwale ka voma 2009 1999 Satanapet aka hi no va vutisa ku i yini lexi vo va nga ku va nga xikomba ka miganga leya yimbirhi va tinyungubyisa hi xona tanihi vurhangeri bya masipala wa Giyani va ku lexi a tinyungubyisa hi xona voho no xona na byela va nge xikombe Botet na Nemetri lexi xi hluphaku i ku tanihi sweswi mingisera nga vulavula hi ku byi koho vurhangeri lebyi byi nga va koho malembe ndzhaku byi ta na swilo byi fika byi tirha van'wana va simeka swilo swi nga heli sweswo swa ku tani ni tsundzuka loko meyara va nghena xivutiso xo sungula lexi nga va vutisa mehe a ku ri sweswo swa ku mi ya endla yini hi ti-project leti ti tikomba konge ti yimini va ku hi leswi ni nga ta sungula koho kwalano ka ku vona ku ti-project leti nga yima loko hi ri na mpimanyeto lowu kotaka ku endla leswaku ti hela hi ta yima hi toho hi endla tani ka vula va endle tani va endla ti-project vona va sungula ti-project ta voho loko va ka va sungula ta voho ti-project a ti yimi ta hela se leswi hluphaka hi sweswo swa ku a hi swi swa ti-term va ta famba ku ta van'wani lavan'wana vona va fika va ndla a ni swi tivi ku tsandza yini kumbexani loko vanhu va kha va kunguhata swi kunguhatiwa swi langutiwe vaaki hi ku xiphiqo xi va xi ri xexo xa ku kumbexani loko swi kunguhatiwa a swi kunguhatiwi swi languti vaaki hi ku loko a swi languti vaaki a na keni himpela swi ta hela kambe yene ni ya twa ku mahungu ya misava awara ya n'we ta emisekweni kusuka kwalano hi amukela Professor Themba Sono hi twa ku va vona yini hi varhangeri na vurhumiwa lebyi nge le ku teni Afrika-Dzonga loko kha ku langutiwa ka timhaka ta vukona bya G20 nhlekani hina hi rito eka lava ri pfumalaka Afrika wa vulavula se SADC loko mi yingiserile yi le ku kumeni xitshunxo hi maendlela lamaya ya ku se ku ya va na summit no vo SADC vo lava ku nwa mabyalwa na va dya na makhekhe lava naswona mina nchumu lexi va xi endlaka xo sungula loko ku ri ku SADC a endla swilo swo kahle a yi fanele ku ri khale yi teri hey mhaka leyi ya DRC a hi mhaka ya SADC ntsena hi mhaka ya SADC hi mhaka ya East African Community so a hi endleni ku ri hina va SADC na East African Community hi vitana vanhu lava va nga khoma matlhari ku nga vona lava lwaku hi ku a hi teli hi tshama na n'wina marabela M23 tanani hi ku marabela a telela lwaku le kambe M23 hi vona lavakulu timhaka leti hisaka u tikuma ntsena eka Afrika wa vulavula sweswo mingisero mugana lona FM na ko Africa wa vulavula ntere ku haxela wona twi kusuka amasingita mall ile a Giyani ela hi nga kona ila ku amukela Professor Themba Sono ila ku bula na bona la hi twa ku timhaka ta G20 vele ku voneni ka yini ngopfu loko ka languta ka matiko lama malanguteriwile mata hinkwawo lama nga teki ku endleka yini hi ndlela yaleyo hi bule na vona loko va le Argentina va kombisa ku avele ku teni kambe sweswi ku nga va ku ri na leswi nga cinca ke hi ku khale ka mufambisi wa timhaka ta swa mahungu ka nhlangano wa vuhaxo wa Afrika-Dzonga mhani Sophie Mokoena a kha a tsha hi wa tolo a kha a vula leswaku twe mahungu ndlela ya ku America yi ri hayikho yi ta tisa vanhu va ta va xiphemu xa ntirho lowu andaka loko ku vikiwe leswaku a va nge ti hi ndlela yaleyo a hi amukeleni Professor Themba Sono hi bula na vona nhlekani lowu prof nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM enhlekani amxota hinkwenu khensa leswi mi nga hi rhamba a khensa swinene prof na n'wina loko mi ti nyike nkarhi wa ku va mi bula na hina G20 leya ku vulavuriwa hi yona yi ta va na tinhlengeletano ta ku tlula 130 yi ya mahlweni varhangeri va le ku fikeni mi le ku voneni ka yini prof well President Cyril Ramaphosa na vanhu vakwe va tirhile swinene va tirhile kahle hi G20 a hi to taka ngopfu na la swa mintirho ya Afrika-Dzonga swa hina vaaki va Afrika-Dzonga loko
president Ramaphosa naye a tirhile kahle ku fana na leswi a nga fambisa swilo swa G20. G20 leyi yo sungula ka Afrika-Dzonga hi yo sungula ku va na G20 la, and na leswi swigevenga swa matiko ale handle swin'wani swi gungulaku swi ngeteri a hi yona Afrika-Dzonga leyi fanele ku ri yi va na G20, kambe President Ramaphosa u kombetile ku ri Afrika-Dzonga ya swi kota ku fambisa swilo swo fana na vo G20, and yi fambisa swilo swona kahle ngopfu ku fika laha manjeni Jehovah Trump a nga nyangatseka ngopfu, and u ta rihisela lembe leri taku loko G20 ya America, hikuva ni President Trump na vo Ronald Lamula va n'wi yumisile ngopfu. So manjeni na tshemba na ku ri na lembe leri taku loko Trump a teka G20 u ta ku Afrika-Dzonga yi nga ti a yi lavi la. Ma vona na ku ri na tolo u sungule a endla yini u cancerile na visa ta na le dipando u sungurile sweswo swike. So why endla nyimpi leyi ya khale manjeni u nyangatsekile ngopfu loko a vona President Ramaphosa a vulavula na manani wa xigevenga u fana na yena, kambe manani loyi a tsakerile President Ramaphosa ngopfu. Va bula va vona ku ri na ku hi vanghana lavakulu. Ni vulavula hi manani Ursula von der Leyen loyi a nga president ya European Commission manjeni, and manani loyi u endlele hi vomu ku kombeta Trump ku ri manjeni wena an tshemba we manjeni u endliso swa wena u arile loko u yiku a hi seketeleni Russia hi vavisa Russia. So manje mina ke ni ya endla vunghana na munhu loyi u ka u nga n'wi laveki u fana na President Cyril Ramaphosa. Ni twa mi ku a ni tivi loko ri ka ni mi twa kahle prof, mi te Jehovah Trump. Jehovah. Hikokwalaho ka yini? Hikuva ni yena u ri a ku na nchumu lexi fanele ku va xi endleka laha misaveni yena a nga se pfumela. Hi yena loyi a fanele ku ri ka xin'wana na xin'wana ku fanele ku va yena loyi a nyikaka rito rakwe ku ri swi tani yani mahlweni mi nga endli mahlweni swo tani. So hi n'wi vitana Jehovah Trump hikuva u ti endlele xikwembu xa misava, a nga swi voni ku ri swilo leswi swa unilateralism yakwe swi nga ka swi nga ha tirhi hikuva ni Global South yi pfukile. Global South yi pfukile, yi vona ku ri a ka ha ri swona leswi swi fanele ku va swona. Manjeni Global South yi tirhisa na matiko man'wana vo Russia, vo China, vo Indonesia. So manjeni sweswo a nga ha tsakangi Donald Trump. Ni kombela ku hundzele mavhengeleni prof, a ni lava ku loko hi vuya hi languta ka timhaka ta ku na matiko lama loko hi vulavurile siku leriya ku Argentina yi ri a yi ti mi ku a ni hlamali. Loko mi ta languta lava nge le ku fikeni na mahungu loko mi kha mi landzelela prof, ku na lava se mi va vonaka ku veri a va ha ri kuteni kumbe ve le kuteni ke na koho swi va swi kha swi vula yini loko hi ta va hi sungula hi hundza hi le mavhengeleni prof, hi ta vuya hi yisa mahlweni endzhaku ka leswi. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Ntiyiso mixeri wa Munghana Lonene FM hi yona mhaka hi ri na Professor Themba Sono lava hi nge le ku buleni na vona ka nhlekani lowu hi bula na vona hi kha hi languteka timhaka ta vukona bya G20 i ntirho lowu i nhlangano wa matiko ya 20 lava nga rhamba na matiko lama ma nga ri ku kona laha va nge va hetelela va vula leswaku kumbexani sa ka ha ri G20
i G100 hi ku ya hi President Donald Trump. Xivutiso prof i ku a ku ri na ku chava ka ku loko Donald Trump a ku hangeti kumbexani lava va twananaku na yena va nga teka xiboho xo ka va nga ti ku fika sweswi mi vona yini? Well, na lava va nga ta Donald Trump wa ta ringa ku ri a ringetela ku ri va nga sayini declaration leyi na lava nga koho. Ma vona ku fikile va le Australia va nghenile, va le Britain va nghenile, vo France va nghenile. Argentina a tshembi ku ri Javier Milei u ta hikuva ni munghana lonkulu wa Trump. Vanhu vo fana na yena na vo fana na vo Netanyahu a swi tiva ku ri va nga ti. Vo Xi Jinping a swi tiva ku ri u rhumerile prime minister yakwe na Vladimir Putin a swi tiva ku ri a nga ti. Kambe vo fana na vo Narendra Modi na tshemba ku ri va ta fika. Kambe vo fana na vo Saudi Arabia, vo Prince Mohammed bin Salman a nga ti. Kambe na hambi u ngo rhumela munhu wakwe a ni n'wi tshembi hikuva wa ku vuya ku hlangana na Donald Trump America iva manjheni a byala Donald Trump ku ri u ta n'wi nyika madzana a tibiliyoni ku ri a endla ikhonomi ya America ku ri yi pfuka hikuva ikhonomi ya America ya fa sweswi. Donald Trump sweswi u holova ngopfu na mutati wa president J.D. Vance hikuva ikhonomi ya America ya wa manjheni Donald Trump u ri a yiwi kambe Vance u ri n'wina vanhu va le America swilo swa tika manjheni ikhonomi ya hina ya ehansi so tiyiselani. So manjheni hikuva Trump u le ndzengweni lowukulu ngopfu. Van'wani na lavo a va byelaka ku ri mi nga ti Afrika-Dzonga va nga ka va nga n'wi yingiseli ku fana na manani loyi a ni vulavula hi yena loyi. So loko ku tile va le Australia, ku ta va le Japan, ku ta va le India, ku ta vo tala na va le Fura. So manjheni Trump u swi vonile ku ri nga ku matimba akwe u endla vanhu ku ri va n'wi yingisela a nga ha ri koho. Kambe loyi ni tshembaka ku ri na hambi a ngo rhumela vanhu vakwe a nga yimi na President Cyril Ramaphosa hi loyi wa le Saudi Arabia loyi a nga sungula vunghana na Donald Trump. Loyi a ku lumbetiwaku wa swi tiva ku mutsari wa mahungu loyi a nga dawa ku vava i hoxexana Khashoggi. Yeya loyi ke. So manjheni a ni ri a ku ri rinavele rikulu ra Joe Biden. So manjheni va tiva ku ri Trump a nga lavi ku twa nchumu Joe Biden. So manjheni loko a yile America a endla vuxaka na Donald Trump, so va twanile na Donald Trump ku ri u nga yi wa sapota so na tshemba ku ri a nga ka nga pfumeli hikuva hi mhaka ya yini a kombela Trump a ku wena Trump famba u ya sivela nyimpi leyi nga koho a Sudan. A nga vulavuli hi leswi Israel swi endlaku a Gaza. Israel sweswi ya dlaya vanhu, ya dlaya vasati, ya dlaya vana, ya dlaya na vanhu lavo ka va nga khomangi matlhari. Kambe a nga vuli nchumu hi sweswi. Kambe u lava ku teka ti-billion na ti-billion ta ti-dollars ta petrodollars leti Saudi Arabia yi nga na tona a ya pfuxa mabindzu a America. So hi yena loyi a nga n'wi tshembaka ke. So a fanele ku va tirhi mina hi ku va ni Afrika-Dzonga yi kombetile ku ri leswi Israel yi nga swi endla a Gaza ni fanele ku ri ni yima na Afrika-Dzonga. Ni fanele ku ri ni ya i va ni va seketela kambe a nga swi endlangi sweswo.
so hayi munhu loyi nga n'wi tshembaka na swisana. a hi hetseleni prof hi ku languta vuxaka bya Afrika-Dzonga na America ivi hi tlhe hi languta ka timhaka ta ku munhu wo fana na va President Macron wa le Furwa i tikomba yena a huma vula ku hey leswi swi nge le ku ndlweni Afrika-Dzonga ha swona, kambe lavan'wani vo hoxa tinhloko hansi ka matafula ku endleka yini? A hi sunguleni kwalano ka matiko laman'wana mo chava ku endleka yini? Va chava hikuva a ni ri va vonile loko Trump a tisa swihuhuri swa ti-tariffs va ku na hina mi wu ta onha tiko ra hina. Manje hi voho vanhu lava va endlaka ku ri Trump a va na matimba lowu ku ri a nga na wona hikuva Trump hayi emperor ya matiko ya misava hinkwayo, i munhu wa le America ntsena. Ku tele ku holova na manani loyi Marjorie Taylor Greene loyi a n'wi tsakerile ngopfu a ku ya ku endla kahle loko endla swilo swa MAGA hikuva a wu tsutsumeli wu huma matiko a le handle u endla America ku ri ku va yona, kambe manje sweswi Marjorie Taylor Greene ku ri kasi ncini leswi swi endlaka, so manje va holova. So Trump u holova na un'wana na un'wana, so lavo va le matikweni a le handle lava va hoxaku tinhloko ta vona ehansi ka matafula i vanhu lavo a ni tivi ku na ni nga va describe njhani, i vanhu lavo yi nga fanele ku va hi va tekele enhlokweni. A fanele ku va vona ku ri sweswo a hi yimeni na tiko ro fana na Afrika-Dzonga hi ku yi kotile ku ri wena Israel u endle xihoxo lexikulu, wena America loko u fambisa swilo tani u endla xihoxo lexikulu. A va nga fanele ku ri va nyuma kumbe va chava, a fanele ku va yima na Afrika-Dzonga va ku loyi yena hi kombetaka ndlela ku ri loko hi nga siveli Donald Trump la u ta onha misava hinkwayo. Se Afrika-Dzonga na America vuxaka byako bya ta lunga. Ni vona la va ENCA va kha va kombisa timhaka ta ku America yi ri hayi very in hand over ceremony va ta rhumela muambasada wa vona a va koho eka ntirho wolowo. Vuxaka bya tiko ra Afrika-Dzonga na America loko mi kha mi languta sweswi vulavuriwaku hi president we cannot be bullied, swi vulavuriwaku hi Ronald Lamula, Donald Trump promotes white supremacy. Mi languta sweswiwani manana kumbe dokodela Naledi Pandor visa ya vona se yi langutiwe hi vuntshwa. Swi swa muxaka wolowo vuxaka lebyi bya ha ta lunga prof? Swi nga byi lunge loko Trump a ha ri xitulwini, ka ha tele ku ta va na huwa ngopfu, so kambe Trump a hi yena loyi a nga ta tshama malembe yo tala ngopfu a xitulwini lexi. So vuxaka bya America na Afrika-Dzonga byi herile sweswi Trump a nga kona. A nga pfumeli na ku ri a nga endla ti-tariffs ta Afrika-Dzonga ku ri ti ya hansi hikuva u ta lava ku panisa u ta lava ku ri Afrika-Dzonga yi xaniseka ngopfu. So ha tili hi ta vona huwa yo tala ngopfu ka Afrika-Dzonga na America. Kambe President Cyril Ramaphosa yena a yimi ka xitulu lexi a nga tshama ka xona a ku mina ni ta tirhisana na matiko hinkwawo lava ku tirhisana na Afrika-Dzonga. Ni nga tshami ntsena no ku America hi yoho xikwembu xa hina, so ni ta tsutsumela ka wona. Ni ta tirha na va le Europe, ni ta tirha na va le Asia, ni ta tirha na le Arabia, ni ta tirha na va le Brazil, hinkwavo matiko hinkwawo. America loko yi nga swi lavi hi nga no endla leswi hi swi rhandzaka. Hina hi nga buli hi America, hi leswi a fanele ku ri a yima koho kwalaho. Ni mi twele prof. Khenseli swinene nkarhi wa n'wina. Ta bula vhiki leri tako hi twa ku yi fambe njhani G20. Vana na siku lerinene ku tiya ku engeta. Na n'wina. Inkomo sweswo mingisero mukana lona FM lava hi bula na vona i Professor Themba Son va kha va hi byela ku hi ku ya hi vo vuhleri bya vo va languta va kombisana timhaka ta ku ongeti vuxaka bya Afrika-Dzonga byi nyaka pfale leriya ra ku a byi nge he lungi
n'wina mi ri yini loko hi kha hi languta na tiko ro fana na ra America hi ndlela yo yeleyo 10 timinete ntsena a se ba awara ya 10 awara ya 13 mahungu ya misava hi teri loko hi vuya mahungu ya misava a cinca gere hi langutaka timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu mi ta tsundzuka ku na ku kombisa ku vilerisiwa hi ku dlawa ka vaxisati eAfrika-Dzonga hi yo mhaka namuntlha hi awara ya 12 mi swi vonini ku ve na ku tshama loko ya ka 15 wa timinete ka vanhu lava va nga mbala swimbalo swa ntima va kha va kombisa ku swi ringanile va ka hino vavasati ve le ku dlaweni 15 wa vona hi siku se loko ri wasati i pfuka wa ha copeta swi tivi ku 15 wa vona va fambile xivangelo ku va ku ri yini lexi xi endlaka leswaku va na madzolonga ya mixaka lowu ehenhleni ka vaxisati se xivutiso lexi nga le ku vutisiweni eka nhlekani lowu loko kha ku langutiwe hi ndlela leyi vaxisati va nga va va kha va xanisiwa kumbe va kha va tshikeleleka ha koho se ni la tatwa wena mingiseri wa mina ku we u angula ku yini nomboro ya leyi ya ntolovelo 0860 002 kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 ndaka leswi ukayelelesi eka Afrika wa vulavula hi la ku vulavula hi timhaka ta vugevenga lebyiwani corruption se leswiwani i khale swi ri kona a kha swi endleka mara loko munhu a swi vula wa chavisiwa u tshembisiwa no dlawa lero ri hi ku twisisa ka mina kahle vanhu a va fanekele va khongela ngopfu hi ku tiko leriwani ri tikomba ka ri fambisiwa hi Satana hi ku loko mo langutisa swilo leswi nge le ku endlekeni hi leswo ka swi nga ri kahle ntsena ene swi le ku endlekeni masiku hinkwawo kambe mi fika njhani ka ku tiko ra hina ri fambisiwa hi Satana ri fambisiwa hi Satana hi mhaka ya ku ri lava va nga vona varhangeri hi vona va endlaku timhaka ta vugevenga leti lava a va fanekele va hi fambisa ndleleni ya kahle ene va tele palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ka munghana Lona FM akomba ndlela vadyondzi vo tala va le ku heteni swikambelo namuntlha leswi hetelaka swi endla leswaku ku va na ku chava ku leswiya matsundzuka leswi swi nga endleka le ve ri le kwihi eNyoveni ku na ku chava ku leswi swi nga endleka eNyoveni swi nga tlhela swi phinda loko xiyimo xi titani xivangelo ku ri mhaka ya ku vadyondzi va vonaka va tsakile ku swikambelo swa hela xana ku va ku ri na ntiyiso ka mhaka yeleyo ke tin'wana ta timhaka leti a hi ta tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina ka tona 0860 002 nakona ku Afrika wa vulavula hi le ka munghana Lona FM makomba ndlela a hi tweni ku mani la nga le ku anguleni eka nhlekani lowu loko hi kha hi languta ka timhaka leti a hi bula hi toho ngopfungopfu loko kha hi languta ka timhaka ta ku a hi khale ngopfu hi kha hi vulavula hi timhaka ta G20 na prof la n'wina mi angula mi kwini ke leswi madzolonga ku ya hi rimbewu hi ya bula hi swona loko hi vuya mahungu ya misava ya awara ya 1 nhlekani lowu wa Xikwembu a hi amukeleni mingiseri loyi a ri wo sungula hi twa ku hi angula a ku yini ka 0860 002 543 nhlekani ani swi voni ko a ni pressanga kona la kambe xin'wana mhaka lexi nga ko kumbexana ni nga swi teka mingiseri timhaka ta leswaku ku na vanhu lava tshamaka ka tindhawu to toleto mi tshama kwala kusuhi na laha G20 yi hanyaka kona van'wana va tshama a Rosebank van'wana va tshama a Sandton van'wana va tshama a Boksburg van'wana va hala a Omonde hi byeleni mi le ku voneni ka yini va Nasrec kwaleyo mi le ku voneni ka yini nga tsaka ku twa ku n'wi vona van'wana ma va ntirhweni a hi amukeleni mingiseri nhlekani Kevin Bobtat Mangisa. aye papa Mani Bobtat. G20 leyi yona yi kahle loko ni voni loko yi tini la Afrika-Dzonga mantwisisi. a ni mi twisisi mi vula yini loko mi ku yi kahle Ku kombisa ku ri yi na vuhlamuleri South Africa ku va yi rhurhela i nhlangano wo fana lowu wo tikela la misaveni mantwisisi hambileswi matiko man'wana ma komba ku ma koka milenge ku tala South Africa mantwisisi so yi pfuxelela vuxaka mara ma vona ku Russia loko ni languteni Russia ma ta tiko rin'wana Bobtat ra swi kota ku loko na hlawuli tikweni na ra nghenelela and then ra nghenelela ku nghenelela ku loko munhu wo karhi a wina tiko rero ri tirhisana na yena masiku Russia a yi lava ku endla nuclear deal na South Africa nuclear deal leyi yi khayiseriwa then
i ku a yi famba ngopfu hala ka vandla ra tatana Jacob Zuma matwisisi vuxaka lebyiya loko byi hela phela vandla ra MKP ri sungula sweswi mi vula rini loko moko a yila ku ndla nuclear deal na yi khanseriwa mi vula swa rini hi ku MKP ya tolweni swi vekeni kahle mi nga swi vuli swi ri mavunwa swi vekeni kahle leswi veka hi ndlela leyi vutlhe ya tatana Zuma va ha ri murhangeri wa tiko va ha ri xirho xa ANC va ha ri xirho xa ANC ya se hikokwalaho ka yini se mi fanele mi swi yisa ka MKP hikuva swi nga ri swona okay a sorry boy a mi so sorry le ka MP a va nga tirhi na vandla ra MKP a va tirha na ANC na vo president va ha ri ka ANC ntiyiso sweswo sweswo ntiyiso ya ntiyiso se ma vona swo taniyane ku na matiko laman'wana kuma ku loko va xava tioyila loko ti-Benny something like that ma vona loko India ti ta va ti ri kona kwala South Africa swi taniyane va ta hlangana kwala South Africa va ta hlangana kwala South Africa na swi fana na swo rhurhela tiolympic South Africa ku ta va ku ri yona tiko ro sungula ku rhurhela tiolympic swi taniyama ma vona tiko leri nga kahleka la Africa ri rhandzeli Atlantic Ocean na Indian Ocean mantwisa se a va fanele na swo va swi canvasa sweswo ku ri no tiko leri nga na laki hi ku rhandzeliwa hambi hi milenge geography ri nga rhandzeliwa hi malwandle swi tanyama Nemetwile 0860002543 tiko ra hina ri katekile ri rhandzeriwe hi Atlantic Ocean na Indian Ocean na sweswo mi fanele mi swi khanvasa swi tiveka a hi amukeleni loyi mi yingiseri 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM hlekani a ku na munhu la a ku na munhu kambe i mhaka yeleyo loko hi kha hi languta ka timhaka ta vukona bya G20 hi yo mhaka va ku minkarhi yin'wana swi kahle ku va na ku vulavula ni ta swi vekisa ku yini ku va na ku vulavula ku langutiwe ka timhaka ta leswaku loko ku ka ku endliwa kumbe ku ka ku tumbuluxiwa swiyimo swa muxaka lowu xana vaaki va vuyeriwa hi yini loko xiyimo xi tani lava tshamaka a Gauteng xikombiso va vuyeriwa loko ku kha ku langutiwa ka timhaka ta swimabindzu ya lama va nga ku va ri na wona kambe a hi vona ntsena un'wana kha ni byela ku ka tindhawu tin'wani ku fana na ta vupfhumba ku fana na le Mpumalanga ku fana na kwala Limpopo va Hoedspruit very imphetsamphentsa hi ku loko munhu a ta a ri murhangeri a ngo ta ri yexe tana vanhu vo tala van'wani vo vhevata va ku hayi yena ni ya vona Afrika-Dzonga van'wani va kha va ya entirhweni ma swi vona a ni ma swi vona leswaku hayi fambani entirhweni mi ta vuya mi hi kuma loko mi chayisa hi sweswo se swi endla ku tiko ri tikomba ku ri amukele vapfhumba vo tala loko kha ku fana ni swi vona nkarhi lowu fanaka n'waxemu leswi kumbaka ku ve na ku cinca kukulu loko kha ku langutiwa ka timhaka ta hi laha swilo swi fambaka kona eAfrika-Dzonga hi tlheleni ra vapfhumba vupfhumba byo byi hetelela byi endla leswaku ku va na mintirho eka vanhu lava va tirhaka ka swiyenge sweswo loko suka ka sweswo ku langutiwa ka timhaka ta leswaku loko mintirho yi kha yi fambisa leswiya ku hetelela nakambe tlhandla kambirhi ku va na timhaka ta ku lava va endlaka swintirhwantirhwani lava xavisaka leswi na leswiya lava sweswi mi swi xavisaka tiyini swo vula ku va lava xavisaka leswi na leswiya va jinga va kuma mimbuyelo ya leswi va ku va swi xavisile hi ndlela yoleyo a hi yinene ya kuma mahungu ya misava ya awara yan'we loko hi vuya mahunguni yo yalawo hi ta vuya hi ta languta timhaka ta hi laha swilo swi fambaka kona ngopfungopfu loko hi langute eka timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu hi ndlela yoleyo kambe sweswi ya awara yan'we henhla ka nhloko mahungu hi lawa na Nkosinathi Chauke nhlekani Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makombandlela Avuxeni both phethe mpfukeni
Botpet mina lexi ni vona ku xi ri xirhalanganyi lexi nga costenga swilo leswiwani ku vavasati va kumeka va kha va dlayiwa hi vanhu va xinuna. Ti-right Botpet ti-right leti ti nga kona leswaku vavasati lava gina va nga ha ti twisisi kahle ti-right leti ma twisisi va ti overlap laha swi fikaku swi endla ku munhu wa xinuna a gina a kwata a hela matimba a nga ha vi na control ku ma dlele munhu wa xisati. Na loko mo swi langutisa kahle ma vo tikhoto leti nga kona sweswi loko wo fika u ri n'wanuna u nga sati u n'wi dlaya loko a ho va ku holoveni self defense a no ti defendela mi bari ku ni beni yini a wa swi teki so serious na bail va nge ku nyikeni. Ma loko va ku ri munhu wa xisati kona case yin'wanyana ya ku hala Limpopo nhwanyana un'wanyana va ku self defense va ku bail. Se ma swi vona ku na judicial ya hina a yi hi khomi ku ringana Botpet na vavanuna kahle a va hi teki hi ri chumu. That's why n'wanuna loko a kwatini u ri swa antswa na endla leswi mi ni vona ku nga ri swi ta ni pfuna. Danko. Vaxumi Botpet na Afrika wa vulavula nhlokomhaka ya hina Botpet ya ku dlayiwa ka vavasati ku dzuba khu vulavuriwa hi swona na president va vulavula hi swona ko va ku swilo leswi nawu a ku cinciwi nawu loko nawu nga cincangi ku ndliwa swilo leswi dlayi na yini hikuva vanhu va swi tiva ku tikhoto ta South Africa nawu wa South Africa wo olovi ngopfungopfu loko i ri na mali wu tirha ka munhu loyi o ka a nga ri na mali mara loko wo dlaya n'wansati i ri na mali ya wena swi nga endleka swi helela empfhukeni. Na ku a hi dyondziseni ku dyondzisa vana va hina ku va tekana hi va nyika milawu kusuka emindyangwini hi va aka swi nga hela ku dlayiwa hi ku van'wani vana va hina hava vona va suka va famba munhu a famba a groova va famba vusiku hinkwabyo a siya vana va ri voxe a famba a siya vana va ri voxe a famba a ti tsakisa. Se na vana va hina lava a hi va layeni ku swi ta hela swilo leswi ku dlayiwa hi nga teki sayiti rin'we ntsena hi ku na vo vavanuna va tele lava vavisekelaka a phakati a hi va byeleni na lava ka mhani ku va hanya hi tindlela ta kahle Botpet se misolo maswakanyi kusuka ka dzingidzi. Botpet mini la ku khensa tiko ra hina ra South Africa loko the way ri nga endla mhaka leyiwani ya G20 hi kona na ku ri ne a va ti humesi ka vanhu vo nje vo Donald Trump hi ku loko u tshama u kha u agiwa na munhu wo ka a nga tlharihangi na wena u gina se hi nga ri a wu tlharihangi. South Africa ku hava na tiko na rin'we leri yi nge ti ri ngati la South Africa va pfumelela matiko hinkwawo lama lava kuta ku ri a mati. So loko ku ri ku Donald Trump u ti chuze hi yexe ku yena a ngati a South Africa a tshami a ni na hina hi le ku hanyeni a nga ri kona. Se munhu yaloye hi nge tshami hi concentrate ka yena hi nga ri yena o va Xikwembu tanihiloko professor va n'wi vula ku u ti endla Jehovah a tshama u ta va Jehovah ka vanhu va yena lava n'wi khongelaka hina a ni voni hi ri ku n'wi khongeleni a kha a ti hanyela a nga ri kona hi Donald Trump vutomi byi kha byi ya mahlweni. Se a ni ta ku na president a va timiyeleli va concentrate ku hosta vayeni va vona kahle and then hi concentrate vutomi byi ya mahlweni hi nge tshami hi concentrate ka yena. Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela. Itsatso mingsero Munghana Lonene FM minongonoko ya Afrika wa vulavula ku haxela wona tweet kusuka haleno masingita mall hi le Giyani nhlekani lowu wa Xikwembu mingisero wa mina la ku tsutsumela loko ni twa ni kha ni ku komba ku ka malamulele ka mhinga i mhaka ku mutirhikulori Gacheni Zidlikaya u Brian Ndlovu ku vekiwa leswaku u le aka mhinga leyi mi ta tsundzuka ku ku fike nguva liya ya timhaka ta mavabyi ya dari ya tinsuna leti vangaka mavabyi ya dari. Se swi nga leswi va ndhawu le rihanyo va ra pfhumba leri va nge le ku tirhaneni na rona ra ku fambiselana na timhaka totoleto. Se hi yo mhaka hi nga se bula hi mhaka leyi ni nge te hi la ku bula hi yo a hi sunguleni hi ya kwele a sport center lexiya hi amukela Zidlikaya Gacheni. Hi pfukile minjhani papa? Hi pfukile. Okay. Khensile kuseriwa nkarhi khalanga kusuka le a masingita mall a Giyani hikwala ka mhinga kwala ka Zamazama Sport Center eka siku ra namuntlha ntirho so sungurile hi khale ngopfu wa ku sungula u le ku yini emahlweni eka nkarhi wa sweswi ntirho lowu wu nga kunguhatiwa hi ndzawulo leyi ya rihanyo la xifundzeninkulu xa Limpopo ku langutisiwa timhaka letiya ta ku papalata vuvabyi bya dari tanihi sweswi nguva yako ku nga nguva ya timpfula ku hisa loko hisa ku va na tsuna leti va ku ti karhi ti hi karhatala kambe ku na van'wanyana lava ni nga na vona la kusuka eka ndzawulo ya rihanyo eka xifundzantsongo
xa Mopani I manager va ri ka malaria control lavawani I manana Danisile Xikwambani lava nga ta hi hlamusela swinene ka xikongomelo xa siku ra namuntlha na mhaka ya le tinsuna loko tirani baloyi va karhi va ntisela n'wina la vete mi swi tiva swinene timhaka swa tinsuna timhaka ya tinsuna ku yi tirhisa ku na malaria ku swi tirhisa ku kambe loyi nga ze nghena kwaleno manana Xikwambani na mamukela ka Munghalo FM eka nhleka na siku ra namuntlha ni khensile mahashi a hi sunguleni namuntlha hi hlengeletanini kwala ku tele na vavona na vaongori na vatirhi kusuka ka ndzawulo ya rihanyo eka siku ra namuntlha kumbexani hlamuselani vayingiseri kahle mheni va hlamuserini ku sunguleni kambe munhu la nga swi veka kahle ku namuntlha ku humelela hi ntirho lowu langute ngopfu eka yini hi n'wini ku ndleka yini eka siku ra namuntlha siku ra namuntlha I siku leri hi tlangelaka kumbe ku tsundzuka SADC Malaria Day and also ku va hi tsundzuxa vaaki hi timhaka ta malaria spray launch swi lava ku hi endla swilo swimbirhi hi tsundzuka SADC Malaria Day hi tlhela hi va na spray launch kwala ka Mhinga yanani mahlweni xikongomelo xikulu mi nga tivutisa ku why hi lange ku tala namuntlha hi fikile la ka Mhinga hi ku Mhinga I ndhawu yin'wana leyi nge le ka khombo swinene loko ti fika timhaka ta malaria it's one of our malaria high risk areas la Avembe kumbe la Limpopo province as a whole loko mi languta muganga lowu wa ka Mhinga I ndhawu leyi ku hisaka hambi sweswi ri le ku hiseni swinene a ku na langa mbalangiki xidloko la ngopfungopfu ka n'wina mi suka ku mi rile Polokwane I'm sure mi swi fila ngopfu hi mhaka ku ndhawu leyi ya hisa and then xin'wana loko mi languta u nga si fika kulenyana u nghena Kruger National Park swi vula ku ri Mhinga yi le ka band ya loko languta mepo malaria I band leyi nga la orange or kumbe red which means it's a malaria high risk area meaning muakatiko un'wana na un'wana la a kumekaka ka ndhawu leyi u va ri ka khombo ka ku vabya vuvabyi bya malaria that's why namuntlha hi va tsundzukile ku ri a hi yeni ka muakatiko eka muganga wa ka Mhinga ya tsundzuxana na vaakatiko hi vuvabyi lebyi bya malaria hi mhaka ku a hi lavi vanhu va hina va lova hi ku hi twisisa ku ri vuvabyi lebyi bya malaria bya tshunguleka ntsena loko munhu a tsutsumele tliliniki ka ha ri na nkarhi hi xo mhaka yikulu leyi xi nga hi endla ku hi fika la ku hi tsundzuxana na vaakatiko ku malaria loko u ri ka Mhinga ya nga ku khoma ene loko ya ku khomile u fanele u endla yini I ku ya etliliniki nakona hi swini leswi u nga swi endlaka tanihi muakatiko I ku pfumelela va mfafazelo va fafazela tindlu ta hina hi yin'wana ndlela ya ku sivela vuvabyi lebyi bya malaria that's why namuntlha hi hlanganile le ka Zamazama sport ground ku hi tsundzuxana na vaakatiko hi swona sweleswo se loko mi kha mi vulavula hi ku fafazela se va sungurini ku fafazela kumbexani pfhumba leri mi simeka ku namuntlha vaakatiko na koho va nga langutela vatirhi va lava kusuka ka ndzawulo ya rihanyo ku va sungula ku fafazela rini mufafazelo se wu sungurile hi sungurile kusukela hi ti 1 ta October ku fafazela eka xifundza swa hina swa Vembe na Mopani na Sekhukhune hi ku la Limpopo vuvabyi lebyi hi fafazela ntsena ka swifundza leswi ni nga swi hlaya ku fana na le Capricorn a hi fafazeli hi fafazela ntsena laha vanhu va koho va nga le ka khombo ya ku khomiwa hi vuvabyi lebyi bya malaria se loko mi sungurile mi karhi mi fafazela loko mi langutini swa olova ku tirhisana na vaaki makarhi ma tirhisana kahle va pfumela ku mi nghena sweswi mi nga swi kombisa ku a va swi twisisi ku va ta endla yini swi le ku oloveni swi famba njhani ni nga vula leswaku ku ya hi leswi kumbe hi ntolovelo vanhu lavakulu hi vona a va hi nyiki a va nonohi loko va vona taraka ya malaria yi fika vo tala va pfula hi xitalo I genge leyi hi karataku I genge leyintsongo miti leyintshwa leyi hi ku vona a va voni nga ku timhaka ta malaria vakhegula va tiva ngopfu hi mhaka ta malaria ngopfu hi mhaka I khale va hi vona hi nkarhi hi fafazela va swi tiva swa ku hi nkarhi lowu I nkarhi wa ku hi ta va nyika service leyi ya mfafazelo hikoka kanyingi hi vona va hi pfulelaka ku tlula genge leyintsongo mara hi na ku tshemba ku sweswi ya ku cinceni hikuva namuntlha hi la munhu un'wana na un'wana wa ka Mhinga u ta tiva nkoka wa mfafazela nakona ku ri why hi tisa service leyi eka community ya hina loko ma vulavula hi valavantsongo hi lo nkarhi vulavula na vona mi va byela ku loko ku fafazeriwini na loko nga fafazeriwangi swi hambana kwihi leswi swi taku swa kahle endzhaku ka loko ku fafazeriwini ku va ku ri swini swi fika tisa ku cinca kwini endzhaku ka timhaka ta eka ku papalata timhaka ta vuvabyi bya tala mufafazelo mfumo wa hina wa South Africa
u hi tisela wona mahala loko u languta vaaka la kusuhani va hina va Zimbabwe na Mozambique a va swi koti ku tisa service leyi eka vanhu instead va va nyika ti-bed net mara mfumo wa hina wa ha swi kota ku gongondza muti mun'wana na un'wana lava nga le ka khombo wu ku hi tisa mfafazelo nakona mfafazelo ti-benefit ta wona hi leti mfafazelo i mahala a ni boheki ku humesa xa n'wanchumu hikuva wu ta eka mina ene mfafazelo wu languteriwile ku wu safe a ku na switandzhaku swa ka swi nga ri kahle loko ni fika mutini hi fafazela tiyindlo hinkwato leti nga koho kwala jarateni mara sweswi ni nga va ni na bed net yi ta tirhisa hi vamani yi ta tirhisa hi vatswari swi vula leswaku vana lavatsongo tikamarini ta vona a ku na ti-bed net swi vula leswaku va le ka khombo ya ku lumiwa hi vusuna mara hina vatswari hi va hi tisirhelerile and then xin'wana a wu boheki ku va u chuza ku ri ka xinkwa kumbe mosquito coil ni langa swini i tikamara ta hina leti hi tlelaka ka toho ti va ti fafazeriwile meaning loko hi tlela na vusiku we are more vulnerable hi va hi ngi sirhelekile and then xin'wana mi nga ti vutisa ku why mfafazelo department yi tshame hansi yi languta mfafazelo wu endla ekhumbini loko yi fafazerile hi na ku tshemba ku nsuna liya loko yi jikajika yi ta karhala fika yi tshama khumbini yi fa that's why yi targeta khumbi ntsena meaning loko u ri handle u va u nga sirhelelekangi mara loko u nghena ndlwini ya wehe laha ni vurile ku ka minga ka hisa obviously a ku na lava nga ta tlela va mbarile va ta boheka ku hunguta swiambalo va sala hi leswitsongo ku va nga meaning loko u ri kwala kamareni u ta va u na chance leyitsongo ya ku lumiwa hi tinsuna hikuva yindlo ya wena yi va yi fafazeriwile. Okay, sure, hetsela a ni tivi ku mi le ka xiyimo xa kahle na ku ni byela ku loko ni twa swikoweto swo karhi emirini wa mina ni nga va se ku ri wona malaria mi nga ni hlamuselanyana switsongo eka muyingiseri laya nga yingisera ku loko a twa swivavi swo fana na leswi kumbe a sungula ku titwa hi ndlela leyi a tsutsumeli tliliniki. Mi vulavula ntiyiso swikombiso swa vuvabyi bya malaria loko munhu a lumiwile hi nsuna leyi ni yi vulavulaka endzhaku ka 10 wa masiku u ta kombisa swikombiso swa ku u na vuvabyi lebyi bya malaria which is the signs and symptoms ku nga ku pandziwa hi nhloko nhloko leyi va ri yi pandza swinene hambi wo nwa philisi ya ku sivela pain yi tlha yi vuya hi xinkarhana and then miri wa yena munhu loyi u ta khomiwa hi xirhami wa karhala a wu naveli na swakudya nkarhi wun'wana na ku chuluka wa chuluka se loko mi tivutisa ku swikombiso leswi swi fana na mavabyi man'wana hi laha problem yi sungulaka koho hi ku munhu u ta languta vuvabyi byin'wana a nga languti vuvabyi lebyi bya malaria a swi n'wi endla ku a tshama kumbe a tirhisa treatment leyi a nga na yo laha kaya so loko u kumeka ka xifundza ntsongo xa mopani kumbe vembe a wu fanelanga ku tshama swi hi mi tlhontlha ku ri fambani etliliniki mi ya va xoxoxo ku vuvabyi lebyi byi twaku hakunene a hi byona vuvabyi bya malaria u nga tshami kaya u ti nyika ti-self medication kumbe u ti tshungula hi wena ntsena why ni vula so i ku vuvabyi lebyi bya fambisa munhu bya dlaya ene a byi hlweti a wu nge tshami mavhiki u karhi u vabya u ri la kaya byi na khombo swinene ene loko se vuvabyi se hi byi vula ku it's complicated malaria swi vula ku byi sungula ku affecta swirho leswi swi endlaka ku munhu a va munhu ku nga va ku ri ti-kidneys ta wehe ti nga hetelela ti nga ha tirhi ku ve ku sungule hi vuvabyi bya malaria ku nga va ku ri mbilu ya wehe yi nga ha tirhi hi mhaka ku xisungulo xa ti-complications leti vaka ko emirini wa ku ri vuvabyi bya malaria that's why swi hetelela swi teka vutomi bya munhu hi ku miri wa munhu wu nge tirhi loko ti-parts kumbe ti-major organs ti nga ha tirhi kahle that's why vuvabyi lebyi byi vulaka byi na khombo swinene sweswo ke manana xikwambani khensa swinene ku va mi ta hi avelanyana switsongo leswi nga tala na swi vona a ma ha ri na nkhikhi mi khome swo tala kwaleyo na mi lava ku hi hlamusela swona kambe nkarhi lowu hi nga na wona la wa ala leswaku ya mahlweni kambe ni ta va ni karhi ni kuma van'wani ku ya emahlweni nge ni tlhela le ka Afrika wa vulavula kusuka le a Masingita Mall le ku nga na Khalanga le a Giyani le non'wana ku Afrika wa vulavula wu ya emahlweni ta tlhe ya mahlweni kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku tisela swin'wana kusuka haleni aka Minga Zone 2 Khalanga
eka Malamulele, eka Minga, ku ya fika eka Mativiliyani. tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM, makombandlela. Ente yesu mixer Munghana Lonene FM ke se le zidle ekhaya ya timhaka ta malaria timhaka ta dlari ta hlupha swinene mixer me kambe a hi vulavuleni timhaka leti a hi vulavula hi tota leswaku mi ta fanele mi ku fafazeriwa vanhu va chava ku va ku fafazeriwa hi swivangelo swa vo kumbe swivangelo leswi tiviwaka hi vo ku va chava yini swi tiva hi vo kambe hayi hi hundzile kwala hina hi le ku vulavuleni timhaka leta ta xiphiqo lexi nga koho loko swi ta ka madzolonga ku ya hi rimbewu wo sungula hi lowu ni hleka Ahee Khalanga. papa Hi pfukile vulavula na Mathabalala na ndzi lava ku nghena ka mhaka leyi ya madzolonga ku ya hi rimbewu. Swi tikomba hi le ka mhaka leyi hi nga na solution ka yona. Se me a ni ta ku hi le ka mhaka leyi hi nga hava solution hi nga ha xintshunxo hi swo mbulaka so swi tikomba nge xitshunxo a hi na xona. Se me a ndzi ta ku wa tsundzuka siku leri ku nga nghena vavasati va ka nhlokomhaka liya hi mhaka ku veni president a te a va pfunani. Se loko va nghenile laha ku na leswi ni nga swi twa loko va swi vulavula vaxisati. Se loko ho teke mhaka liya va nga vulavula hi yoho hi nga yi tekeli enhlokweni i xitshunxo xa mhaka leyi ya madzolonga emakaya hi nge yi kumi. Hi ku veni swa tikomba swa ku vavasati i vanhu lava va nga ni madzolonga kambe a va tiveki tani. Laha hi swi vona hi yini? Hi swi vona hi loko n'wansati n'wana a vukane ni nsati n'wana. Se swi ku ka mehe leswi vo va swi kotaka ku swi endla ka vo vinyi swi nga ka swi nga endleki na va swi phinda va swi endle ka vavanuna ke. Se me a ni ta ku a ku laka swaku ku ve ni commission hinkwavo vanhu lava va nga khomiwa hi mhaka madzolonga lama kaya va ya tshamisiwa hansi na voho va hlamusela swa ku swi te njhani mi za mi endla so loko se hi swi kumile me a ni ta ku vamanana va laveka swa ku ve ni dyondzo yo karhi mayelana ni loko va hlangana ni vavanuna. Hi ku veni loko ho ka hi nga swi vuki sweswe a hi nge mahlweni a hi nge kumi xitshunxo xa mhaka leyi. Hi ku veni leswi hi ngo vuka swa ku n'wanuna hi yena loyi a nga ni matimba n'wansati a nga na matimba. Se loko ku ti vanhu lavambirhi lava va bananile hi vuka loyi wa matimba swa ku wo matimba hi woye u nga endla leswi. Hi nga tivi swa ku xisusa xa mhaka ku za swi fikela laha swi fike kwihi. van'wani veri sweswo mi a ni swi tivi ku i ririmi munhu sweswo xisusa kambe la mhaka van'wani veri la mhaka yi sungulaka kona yi fika yi nga vi na nkoka hi mhaka ya ku a ku na xivangelo lexi xi nga endlaku ku aka vutomi bya n'wehe loko swin'wana swi endleka mi fanele mi ba n'wansati kumbe swin'wana swi endleka mi fanele mi dlaya n'wansati ku hava xivangelo hambi ko endleka yini na yini hi yo mhaka mi twa va ku xivangelo a xi tali ku langutiwa. Ndza swi twa sweswo Khalanga mara loko hi lava xitshunxo xa mhaka leyi a swi lavi hi swi ba hi makatla sweswo. Hikokwalaho ka yini ni byeleni ku hikokwalaho ka yini hi nga fanelangi hi swi ba hi makatla ku hava xivangelo lexi xi nga endlaka ku n'wa mi ba nsati. Hi ku veni esweswaku u ni vana ekaya ne ku
ku ni n'wana loyi a tivaka swa ku wa rhandziwa ene lontsongo loko a rila minkarhi hinkwayo no endla yini n'wana loyi no endla yini n'wana loyi hi nga la ku tiva swa ku n'wana loyi u va endla yini ka vo vanhu lavaya va mi rilisaka hi mhaka leyi ku lava swa ku hi nga yi tekeli henhla ni hi nga yi jahi futhi ni ti tekeli tiengele leti hinkwato ti langutisisa kahle hi vona swa ku hi nge vi na xitshunxe emaheteleleni na hi nga yi jahi hi ku veni leyi hakunene i nchumu leyi nga i xirhalanganyi lexikulu ngopfu Nemetwini papa Kansas 9 isweswo mi ngisero mugana lona FM nongonoko Africa wa vulavula hi le ka mugana lona FM makomba ndlela hi twa ku mi angula mu ku yini 08600024 0860002543 hi ndlela yeleyo timhaka hi ta toleto leti ku langutiwaku ngopfungopfu loko ku langutiwaka timhaka ta ku laveka xintshunxo nkulukumba va ri ku laveka commission kambe ke ku na xivangelo ke lexi hi nga vulaka ku xa laveka loko munhu a bensati kumbe sweswo a hi amukeleni n'wana loyi mi yingiseri nhleka kalaka minjhani pfukeli papa minjhani i pfukeli a Kenzo khalanga vanhu vambirhi loko va na nsati va tekana mi ta twa va hlambanya ha vumbirhi ka vona va ku hi ta hambanyisa hi rifu leswi vulaku munhu un'wana na un'wana laha xikarhi ka vona i va a ti bohe ka munhu un'wanyana lero a va nge hambanyisi hi xin'wanyana mara va dina va hambanyisiwa hi vugangu khalanga moni vulavula mhaka ya ku ka madzolonga lama nga le ku humeleni la mitini khalanga mfumo wa hina wu nga ze wu ba xikhwatani region a wu kongomi mhaka khalanga madzolonga na namuntlha na vulavula ni tshama ni nghena kwala ka moya wa lowu ni vulavula ni ku madzolonga emindyangwini ya vangiwa hi mhaka ya vugangu ene loko ho ka hi nga lavi ku landzelela mhaka yaleyo khalanga a hi nge pfuki hi kume solution eka mhaka ya ku dlayana ka vanhu hambileswi ni nga seketeliki khalanga ku vanhu va dlayana a ni swi seketeli mbilu ya mina hinkwayo mara ku dlayana ka vanhu khalanga sukela evugangwini se mfumo khalanga wu onhelaka ku fika wu nyika vavasati timfanelo ngopfu swinene laha ka ku wasati khalanga i kota ku dyohela munhu loko a ku dyoherini kumbe a hi sunguleni la ni kombela mi ni khomela kwala ni teka tinhlokomhaka ta mahungu ivi hi ta vuya hi yisa mahlweni leswi ni lavaka mi hi sungula hi yisa mahlweni swona i ku mi le ku kombiseni timhaka ta vugangu se xivutiso lexi ni lavaka ku mi vutisa xona i ku loko ku ve vugangu hi byoho lebyi byi vangaka mhaka leyi swi vulaka ku a ku fanele ku tsatsamisiwa miehleketo ku ya langutiwa ku vugangu byona byi vanga hi yini kambe ni khomeleni tani ni sungula hi twa ku mahungu ya misava ya awara yan'we ya mbirhi ya ta va yimise ku yini ni khomeleni tani Africa wa vulavula ka mugana lona FM komba ndlela ya mahlweni mi ngisero meni khesile ku va mi ni khomela riqingho rero a hi yeni ni mahlweni mi kombise vugangu root cause yana ni mahlweni ya ama ha vulavula hi mhaka ku vugangu byo byi vangiwa yini khalanga khalanga vugangu byi vangiwa hi mhaka ku vanhu a va enerisiwi hi leswi va nga na swona sweswi khalanga munhu i tekiwile ne loko a vona khalanga a ri na 100 rand loyi wa ka ye a ri na 10 rand i vona loyi wa ka yena ingaku a nga na nkoka loyi a nga na nkoka i khalanga hi laha vugangu byi sungulaka koho khalanga so loko vanhu vo tidyondzisa ku ri a va eneli hi leswi va nga na swona munhu yaloye i nga n'wi hlawula ku i nuna wa wena kumbe insati wa wena enerisiwa hi leswi a nga na swona loko u enerisiwa hi sweswi a nga na swona khalanga mi ta swi vona vugangu ku dlayana ka vanhu swi ta hela khalanga so mfumo wu fike wu onha ngopfu na laha ka ku loko na ha vulavula hi ti-rights ka ku wu nyike vavasati ngopfu ti-rights khalanga lero ra ku n'wansati hambi a ku dyoherini hambi wo vulavula na yena ku ri vona hi ku i ni dyohele ku fika laha a ni nge he swi koti ni kombela i famba i ya ka n'wina ku ya nghena leswa swa ku a ku a ni nge fambi muti loyi ake swin'we hambiloko ku ri i ku kume wena u ri na muti u ake muti khalanga i ta boheka ku we i ze i huma emutini wa wena i famba ene vanhu a yi fani khalanga van'wani va nge swi lavi ku lahlekela hi miti ya vona hi mhaka munhu loyi a nga va dyohela khalanga so loko mfumo wa hina wu nga tiyisi xiyandla kwala ka mhakeni ya vugangu khalanga a yi nge pfuki hi kume solution kambe ni byeleni mi kombisa vugangu mi tlhe mi kombisa ku dyoheliwa kasi n'wansati i mi dyohela yini
ni vula ku loko a dyoha loko a ku hi ku ani mina ni tiva ku loko munhu a dyoha a ni tivi kumbexana ka ni nga swi tivi mina loko munhu a dyoha hi swidyoho swin'wana na swin'wana sweswi a dyohaka swona i mangaleriwa maphoriseni se n'wansati loko a dyohela n'wina leswi swi nga hetelelaku swi fika saka madzolonga i mi dyohela yini ekhalanga loko n'wansati a endla vugangu mi ta mi ya n'wi khomisa mi pfula case ya vugangu a ku na case ya vugangu phela kambe n'wina loko n'wansati loko a ndle vugangu n'wansati i mi dyohele yini i dyohini khalanga i tibohi ku la ku tshama na mina ni vula swona mara i mi dyohele yini n'wina loko n'wansati a ndla vugangu i mi dyoheri mi khalanga hi ku a hi leswi hi nga twana swona mina na yena loko ni n'wi teka hi ku ni lava a va nsati wa mina ani loko mi tekana ku na vanhu ku na vanhu lava mi teka va va ri timbhoni loko a kha vula sweswo ku va ku ri na timbhoni ha swona ntiyiso loko a ku n'wina mi ku loyiwani ta va wa mina hi ta hambanisiwa hi rifu ku va ku ri na mbhoni hambi ku ri ka home affairs ku va ku ri na mbhoni i ntiyiso sweswo se hikokwalaho ka yini ku nga landzeleriwi tlhelo rero ra ku hayi mbhoni munhu loyi i na vugangu ivi ku twananiwa ku okay loko munhu a ri na vugangu yi nga maneta ku twananiwa ku loko munhu a ri na vugangu mi yisa ku yini mahlweni loko ku ri ku ma hambana swi vula ku ma hambana loko ku ri ku ma rivalelana mi rivalelana hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na nyimpi yi sungula yi fika kwalani khalanga ka ku vitiwa tinsumi leti a ti ri ko ku tshamiwa hansi ku vulavuriwa loko ku vulavurisaniwini khalanga munhu a pfumela ku yesu vuganguni byi endleni right okay and then wena wan'wina i hlamusela ku ri hi ku a ni nge he swi koti ku tshama na yena ku ni endlela vugangu i byela yena na tinsumi ya ni ri ni kombela a famba a ya ka vona ku va yena a ni nge fambi ni fika muti wa mina a swi koteki sweswo ku na milawu la Afrika-Dzonga a ku na nawu nge munhu loko a ku na nawu nge munhu wa sindzisa ku tshama a swi kona vutomi se ani loko yi tsande ani swi vula ku loko yi tsande tintsumi swi vula ku se yi ya xinawini a swi kona ku hava vutomi a hi nyikeni van'wani nkarhi ku hava sweswi mi swi vulaka ku hava ku nandzu wu ta ku loko u tsande tintsumi se swi helela kwalano loko u tsande tintsumi mi ya mahlweni mi languta xinawu munhu wa hlongoriwa hi leswi va swi vitanaka eviction loko ri ku ye ala kusuka loko ri ku swi lava ku a suka loko ri ku swi lava divorce mi famba process ya divorce kambe ku hava loyi a nga sindzisaka ku laha ni nge suki hi le Afrika-Dzonga ra njhani ku hava milawu ya muxaka lowu na kaneta swi nga endleka munhu aku a ni nge suki ku hava a hi ku timikisiro mina 0860 002 nhlekani hi pfukile minjhani sisi hi pfukile Bootpet madzolonga ya sungula kwala ka ku hleketelela sayiti rin'we loko ku vulavuriwa hi timhaka ta vugangu na mene yi mana yo ku vugangu hi byi khosaku madzolonga a byi na ku na loyi a nga na mbilu ya ku sihalala loko ri he vaxisati hi ku hi fumbeteriwa ku ri hi fanekele hi swi kota and then hi swi khodelela and then vaxinuna hi vona va nge le ka freeway and ya ku endla hi ku rhandza byo vugangu lebyi ende loko va gangini n'wansati yaloyi a n'wi gangaku i tlhela a va na tipulani ta ku lava ku ta endlela mehe madzolonga hi ku ni dlaya nga lava van'wani vavanuna va xava va ta ni dlaya mensati kumbe me girlfriend yin'wanyana ni vona ni ri xirha tsundzuka na case ya sesi luya wele Soweto luwa wa ku va ri wa 8 months a va nga n'wi kuma va n'wi hi a ve a dlaye hi boyfriend ya ye mara a endle mintwanano na nsati wa ye va n'wi gwevile so se vugangu lebyi byi nga langutiwa ka munhu wun'we like ku pumbiwa hi vaxisati ku hi fanekela ku hi hlongoriwa andlwini ni endle vugangu ni nga endla vugangu hi ku ye a tlhe a ganga ya hloma a tsandzeka na ku ni xavela phaketi ra ticondzo ni ri ndzeni ka vukati loko se ni ganga na mehe hi ku a ni hina vaxisati va ku tala hi kurisiwe hi ku swa marhandzu is transactional swi fambisana na swa timali loko hina va hi ganga vavanuna va fane va hi hakela a hi kurisiwangi ku ri hi fane hi kula hi va na xikhwama xa hina loko hi endla swa marhandzu hi ku va na ku ringana loko hi ku hi ya ku dyeni ka ice cream na le ni fika ni xava ice cream
ivi na ya a xava ice cream hi vona ta rirhandzu ti hi nandzikela hi kurisiwe ku ri hi fanekele hi va ti-gold digger hi lava mali ka vavanuna ende na vo loko va chonchini nkhamu wa vo va hi Oi, ante ku endleke yini kambe a hi ku tumingiso ra mina 0860 002543 sweswo hinkwaswo andaka leswi sweswo mingisero mungana lona FM nakona ko eAfrika wa vulavula ka mungana lona FM akoma ndlela ntiri ku haxela wona tweet kusuka studio 1 le Masingita Mall again xana wena u khomete timhaka xiphiqo hi lexi va ka yena leswi ni nga swi kuma ku fika sweswi i ku ku na vugangu lebyi byi va ku koho exikarhini ka vanhu lava va swi vula ku yini kambe loko swi byesiwa xigangu swi vula yini swi vula ku xigangu kasi yini okay ku nga ri xigangu vugangu kasi i yini kumbexani leswi ni nga swi twisisiki swi ta va swi ni pfuna ku xiphiqo rito leri ni nga le ku twaleni ngopfu la moyeni i vugangu se la ta twa ku vugangu i yini n'we mi nga ta nghena ni kombela na n'we mi ta hi pfuna ku vugangu kasi i yini hi ndlela yaleyo lowu byi nga endlaka ku byi fikisaka xiyimo xa madzolonga president very i ntungu leswi vaaki ve ri a ku ve na state of emergency van'wani va ku vanhu va le ku feni ngopfungopfu va xisati va nge le ku dlaweni ku dlayiwa vavasati va 15 hi siku ku ya hi tinhlayanhlayo eAfrika-Dzonga a hi tshama hi kha vavasati va tele kambe va ta za va xota leswi swi fambisaka so se xivutiso ku hi huma njhani laha mingiseri loyi nhleka ahe papa Inkenzo Sibuyi Krugersdorp. Manizwa Sibuyi yana ni Sibuyi ni yingisele n'wina a ni se twa nchumu sweswi loko mi vona hi mi twa a mi nga se vulavula mina ni la ku voyamela ka tlhelo ri ya ku why swi fika njhani la ka ku banyana na ku dlayana. I think as vavanuna hi fanekele hi dyondzisa ku handla ku provokiwa. Ni ta mi byela case yin'wana ni nga yi vona a ku ri lowa xisati ne u khomeliwa n'wanuna byela ku na ku u ze u ni ba I want to make you part of the statistic. A endla leswa fight movement and all that u provoka n'wanuna ku a n'wi ba so that loko a n'wi bile in a ta va part of the statistic and all that. So vavanuna faneke va swi twisisa ku hambiloko n'wansati u va a ku vavisile emotionally because ku na ti-emotional scars u nga ta kombisa court ku kumeleni. Vavanuna va faneke va swi kota ku like loko a ze a sungule leswaku taniya yena u fambela kule. Because at the end of the day, they are able to take it okay. We're not make us to work destroyed. So I never think was what I could handle or go kiwa. Because at the end of the day, look you are caught about the physically. And physical wounds go. That one like a court matter way. Probably enjoying emotional as well. And also like never let earlier on to and very strangla corner from the beginning not one to don't lie. Our nine lives on that time. So I think Nini xifaniso ni nyikeni xifaniso xa leswi mi vulavulaka hi swona xa ku a va papalati ku pfukiwa mi tirhise rito ku provokiwa hi Xitsonga i ku pfukiwa ni lava ku n'we mi ni pfuna ku twisisa ku loko mi ku a va papalati ku pfukiwa loko mi ku munhu wa ku pfuka kumbe ku pfukiwa mi vula yini ni vulavule like for instance la nga nyika example ko la wa xisati na wa xinuna va nga ri na differences then lo wa xisati a khoma lo wa n'wanuna a ku yini lava ku lava ku unipa so that ntani ya ku reporta na ku endla part of the statistics ta GBV a teka fire mover a teka measure pressure for instance even all that ku lo n'wanuna a za ta endla ni a ta kwata by the end of the day so in those cases loko munhu sa sungule u swi vona ku u endla swi provoka ku u ta ze u n'wi ba physically make sure ku wa huma famba hambana na yena kule because at the end of the day loko ta n'wi vavisa la loko a fika le you are mostly guilty until proven innocent. You know, first because of GBV and all that. Look, one never just guilty. So people look responding I think that's the thing that political agents are to be able to handle and look of Jela was when I started. I'm looking at the divorce court to maintenance cost. The Mava said that many times. But one or so the one provoke. Akwata into something. At the end of the day, local warfare to that point or something, that was doing. So I think how do we handle such things?
as a man, so that u nga react physically, because obvious akuna munhu anga, well maybe so mina mara sitela ngo munhu n'wana anga n'wana yang endla nchumu kuna langa n'wi pressaku, so while u pressiwa u fanekele u va swi kota ku u nga react at all. so vula ku sweswiwani hi fane hi lwa na dyondzo ya yini boti wa mina, hi lwa na dyondzo ya ku a hi dyondziseni vanhu ku va na EQ ya kahle, emotional intelligence, ya ku va kota ku papalata ku miri ku ndla yini ku pfukiwa kumbe ku va va hetelela va provokiwa sweswi mi swi vekisaka so hi swo mbulaka so leswin'wana hinkwaswo hi ku leswin'wana hinkwaswo ku hava xivangelo ni le ku languteni ku hambi u kuma ku wa jola, hambi u kuma ku dye mali, hambi tata n'waya movha, hambi tata ndla yinini, a hi xivangelo xa ku ingaku i ba kumbe dlaya n'wansati. Loko a faya movha i ya pfula nandzu emaphoriseni i malicious damage to property, sweswo swa ku taniya ene munhu nge n'wi stop loko munhu ala ku jola ta jola nge n'wi stop. So lexi fanekele u xi endla yini ku huma, vanhu fanekele va dyondzisa ku huma in peace, you know, that's the thing. Huma loko munhu ala ku jola nge n'wi stop. Nemetwe bot nemetwe van'wana veri swa koteka ku nga n'wi sivela hambi i swi endlisa ku hi loko i ye ka va swi tiva amukele a hi ngeneni nakambe hi twa un'wana ku nga ri khale ni ta tlhelela le ka zidlekaya enhlekani mi amukeleli ka munghana lonene. Hi mi amukeleli ka munghana lonene FM enhlekani. Anako mingeni mati va endlene nini boti wa mina, mi nge titwi ka radio mi tlhe mi titwa ka phone. Loko mi ze mi ndla sweswo ma hi kavanyeta hi ku mi hetelela mi ndla leswi ya va nge ri i ti standing waves, se swi ndla ku hi nga ha twanani kahle. Yanani mahlweni. Leswaku laha ta vula aka yonele ya ku dlawa ka van'wanana vuphete mfumo wa hina wu hi tshivele ndilo lowu na muganga ku orheleni, ene ndilo lowu wu tlhe wu vutisa hina xivutiso xo hi endlisa ku yini ku wu timela. Vuphete laha va nga dyoha kona va mfumo wa hina ku tisa timfanelo aka hina vanhu va nga ti langutangi ti-right ti ta costa swo fana leswi namuntlha swi nga ku endlekeni. Vuphete leswi namuntlha vavasati va dlayiwaka i mhaka mfumo lowa hina a hi lava ku jikajika hi lava ku vulavula mhaka straight. Mfumo wa hina wa ya tisa ti-rights leti namuntlha vavasati va ti byelaka ku ri a va nge pfuki va twe n'wanuna aka leswi a swi vulavulaka, ene va tlhe va rivala ku hi ndhavuko wa hina tinxaka hinkwato n'wanuna i nhloko ya muti. Se vavasati hi mhaka milawu leyi mfumo nga wu tisa a va ha ri na mhaka na swona ku n'wanuna i nhloko ya muti. So na loko ku endleka xilo Vuphete n'wansati ri ntani ya ku khomile hi mhaka ti-rights ta nga nyikiwa hi mfumo wa hina, ene u kuma leswaku vavanuna vo tala ku hava xidyoho lexi va nga xi endla mari hikuva n'wansati se a tsutsuma na maphoriseni, maphorisa va ri ya khoma n'wanuna walowo kumbe n'wanuna loyi a pfaleriku i le ku dlayaka n'wansati kumbe i ya buyisa n'wansati. Va nga languti ku n'wanuna loyi i le ku twisiwa ka ku vavy va vavasati ntsena mfumo wa hina wu ya tshama hansi wu lunghisa milawu wa ti-rights ta hina ta vo swa ku dlana swi ta hena ku na vavasati va ta swi tiva ku n'wanuna loko a muti n'wanuna loko a ku lexi na lexi na lexi va ta tshama hansi va vonisana. Hikokwalaho ka yini n'wanuna a ku lexi? Hi ku hina vanhu hinkwenu ha ringana kasi a hi ringani. Hikokwalaho ka yini ku fana n'wanuna a nge lexi? Vanhu hinkwenu ha ringana Vuphete loko se swi fika aka ku tekana ka vanhu vambirhi ku fanele ku tikomba emutini ku ri nhloko ya muti i mani. Loko khalanga a ri yena nhloko ya muti n'wansati ta va swi tiva ku khalanga hi vona nhloko ya muti ya la kaya, kambe ku na kun'wana loko va vulavula khalanga n'wansati ta hambuka mara na khalanga va ta swi vona ku mara laha ni hambukile nge ni n'wi yingiseli. Se vavasati lavo a va ha endli swona Vuphete, va endla ku rhandza ka vona hi mhaka ya milawu leyiwa, ene loko milawu leyiwa va yi implement a va yi langutangi yi ta va na xitandzhaku Vuphete. Nemetweli boti wa mina va rivala ku xavisa la nkhensi tlhelo rero inkomo a khensa swinene boti a hi hundzeni laha
sweswo mingiserom ngena london fm i nkarhi muni sweswi i 10 timinete yi se ba awara ya mbirhi yimani yale aka minga ai anti ku vito leri ra zamazama sports ground ri huma kwe kasi ti zamazama leto famba ti tshama vito hinkwako la a hi tleleleni ku nga na zidlikhaya a nga ka ntirho lowu fambisiwaka wu nga rhurheriwa hi va ndzawulo ya rihanyo eLimpopo zidlikhaya. emahlweni laha ntirho wa ku simeka timhaka ta ku fafazela ku papalata malaria tanihileswi ku nga nguva ya kona wu nga sungula wu sungule kwalaha ka awara ya 1 wu le kwini emahlweni na vunyanyuri byi kona byi kwalaha xitejini ka nkarhi wa sweswiwani ku le ku ciniweni hi ndlela ya xiyimo xa le henhla kambe leswi na hi nga tela ngopfu swona haleni i ku ta vulavula na vatirhi va lava tirhaka kwala ka ndzawulo ya rihanyo na ti-NGO ti nga kona ti tirhisanaka na ndzawulo ya rihanyo xikongomelo xa ku ta papalata timhaka ta malaria eka nkarhi wa sweswiwani ni na manana Natasha Ragwale va ta tivisa kahle vona hi voxe ku va humaka nhlangano wihi lowu tirhisanaka na ndzawulo ya rihanyo veri lava loko ndzawulo yi kuma timhangu letiwani yi hlamula vona ivi se ku sungula ku tirhiwa timhangu leti ta mavabyi ya dari. Manana Ragwale na amukela eka Munghana Lonene FM. Washi vito ra mina i Natasha Ragwale ndzi kumeka ndzi huma eka nhlangano wa Humana People to People South Africa laha hi endlaku active surveillance testa malaria na ku treata leswi ni vulaka swona ni ringeta kombisa leswaku loko hina hi ri kona eka nhlangano lowu hi meka sure leswaku hi controla vuvabyi bya malaria ku byi nga yi mahlweni byi dlaya vanhu va hina ha va testa hi tlhela hi va tshungula. A hi sunguleni loko mi ku ndzawulo yi ta ka n'wina loko ku ri na ti-case ta malaria leti ti va ku ti ri kona n'we mi sungula kwini va ta ka n'wina va fika va ku yini ivi n'we mi endla yini? U nga khensa muhaxi nkarhi va ndzawulo ya rihanyo loko va kuma case ya malaria eka swibedhlele swa hina na titliliniki hi ku hambanahambana ka swona va hi fonela va hi tivisa leswaku ku na case ya malaria hina hi famba hi ya lavisisa case leyi hi kota ku hi kuma vuxokoxoko leswaku case leyi yi huma laha tikweni ra hina ri nga ra South Africa kumbe eka matiko ya ku akelana na tiko leri ra hina ku fana na matiko ya ku fana na Mozambique i matiko lama ya nga na malaria ngopfu so loko hi kume information ya ku case leyi yi huma eka muganga wini a famba hi fika hi testa va yindlu liya hi meka xo ku a hi siyi munhu loko munhu a ri ntirhweni na loko a ri xikolweni hi meka xo ku a driver hi famba hi fika hi n'wi testa loko hi kuma leswaku munhu wa family liya i na malaria hi vheta hi n'wi treata kwalaya a nga hi xibedhlele. Ni twa mi ku mi fika mi kamba ku yi huma laha kumbe yi nga va yi kha yi ta hi le vo Mozambique kumbe mi swi vonisa ku yini mi swi hambanyisa ku yini ku leyi ya la Afrika-Dzonga leyi ya le Mozambique mi swi vona hi yini? Hina loko munhu a ri la malaria a famba hi fika hi lavisisa hi kuma vuxokoxoko ku munhu loyi a nga va lumiwe ku na laha vhake koho kumbexana u lumiwe a ri kwale kaya na loko hi kota ku kuma information ku munhu loyi 2 weeks back kumbe kwala n'hwetini a fambini hi kota ku lavisisa ku munhu loyi u kota ku mova ka village leyi a famba ya tshama ka village leyi hi kota ku vona ku a nga va a lumiwe ka village yini loko hi kota ku kuma village leyi a nga lumiwa ka yona hi vheta hi meka sure ku hi testa vanhu lava a tshamaka na vona lava makhelwana hi kota ku meka sure ku case suna leyi nga na malaria a yi koti ku famba yi luma van'wanyana vanhu hi ku loko hi kuma munhu loyi a nga na malaria hi n'wi tshungula hi va hi sivela vuvabyi suna yona hi ntumbuluko a hi na malaria yi fanele ya luma munhu luya a nga na malaria ku hi kota ku khomiwa hi vuvabyi loko hi khomiwa hi vuvabyi yi famba yi luma van'wana yi va chela vuvabyi leswi vula ku loko hina hi kume munhu loyi a nga na malaria hi n'wi tshungula hi sivele vanhu vo tala lava va ta lumiwa hi nsuna leyi yi nga na malaria. Se swi olova ku fika kwini ku tirha na vanhu lava va kumekaka va karhi va ri na vuvabyi lebyi bya dari lebyi swi olova ku fika kwini na ku va tirhisana na n'wina va swi twisisa ku mi ta ku endleni ka yini mi ta ku pfuneni ka vona na ku vuvabyi lebyi na khombo ku fika kwini hi swihi leswi kumbexana mintlhontlho leyi ni nga ku mi pfa mi hlangana na loko mi ka mi tirha? Hina ka nkarhi wa sweswi a hi swi talangi ku hi hlangana na mintlhontlho hi ku loko hi fika tikweni hi rhanga hi ndzawu ta ka ti-leaders lava ku nga tindhuna so loko hi ndzawutini hi va byela ku nkarhi wun'wana under the appointment hi fika hi dyondzisa vanhu hi malaria hi mhaka ku hi dyondzisa vanhu hi malaria vanhu se va swi amukela nkarhi lowu a wu languterile loko a teka mali hakela loko khale ya ku a famba a ya tliliniki so
loko hi fika hi testa munhu luyani hi kuma a ri na malaria hi vheta ku nyika treatment na vamakhelwana va ri ku swi voneni na ku va nyika dyondzo se vanhu va swi tiva a ha hlupheki. se loko ni khome hi vuvabyi bya dari treatment leyi yi famba nkarhi wo tanihi kwihi ku va ku ri ni yi teka nkarhi wo tanihi kwihi? treatment ya malaria yi teka swi ya hi ku munhu u khomeke ku fika kwini. Loko hi fika hi kuma munhu a khomeke ngopfu obvious hi n'wi nyiketa referral ya xibedhlele la nga ta vona hi dokodela mara loko hina hi fika mutini hi kuma munhu i na malaria a nga sungula ku vabya hi n'wi nyika treatment ya hina leyi hetaku 3 days ntsena munhu u na masiku manharhu a hola. Okay, so loko hi karhi hi hetisela mi nga ku yini eka vanhu lava nga ku mi yingiseleni eka nkarhi wa sweswiwani loko hi karhi hi ri ka ntirho lowu eka siku ra namuntlha i yini lexi mi nga ta ku mi nge fambi mi nga xi vulanga mi ta hetisela mi ku yini? Ndzi ri aka vaakatiko va Collins Chavane va ka Minga ndzi ri mina ndzi humaka ka nhlangano wa Humana People to People South Africa a khensa ntirhisano wa n'wina hi ri yanani mahlweni mi ka mi hi amukela tindlwini ta n'wina ku hi nghena hi mi kambela malaria na ku mi nyika vutshunguri lebyi mi horisaka eka vuvabyi bya malaria. Alright, sweswo ke sweswo leswi swi nga ku humeleleni haleni eka Minga lavawani va ri loko va kuma ndzawulo ya rihanyo loko ri na ti-case kumbe timhangu ta malaria leti va ku ti ri kona ya va hlamula ndzawulo ya rihanyo ivi vona va sungula ku famba va landzelerisa va lavalava vanhu lavaya ivi va vona ku swilo hinkwaswo swi famba kahle munhu i le ku tekeni ka maphilisi yakwe loko swi ta eka timhaka ta malaria. Kasi loko ni vuya emahungwini laha ka 5 minutes ku bila awara leyambirhi ni ta vulavula na timongori lava Sasikos va tirhaka atliliniki ka Xigalo ve ri va ta vanhu va ri na malaria va ta hi byela ku swi fambisa ku yini. Hi nge ni tlhela a Giyani le masingita molo ku nga na Khalanga va songasonga nongoroko wa Afrika wa vulavula. Khalanga khenseli zidle khaya khenseli swinene mingisero mugana lona FM languta karhi ku lo sala minute na hafu ku va yi va awara ya mbirhi swo vula ntsena ku se hina hayi hi ndla sweswi hi nga duma hi swona hi songa rigogo hi ra tsakama ivi hi tima tifoni mi nge kumi helo loko se mi vona foni yi timini vhetana mi swi tivaka i mhaka ku ni chayisini mina na n'wina hi ta hlangana nakambe musumbunuko ka nakonoko lowu fanaka ku ri nongonoko Afrika wa vulavula a humelerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa mbana siku lerinene ku hela ka vhiki ku vi kahle hi ndlela yaleyo a hlangane nakambe ka nkarhi lowu taka xikwembu xi mi katekisa mi tiphina hi ku hela ka vhiki milorho ya n'wina hinkwayo yi humelela n'wina mi nga ka G20 mi yi languta hi kenela hi ta kota ku twa ku loko se mi vuya mi ta vuya mi hi byela ku swi fambe njhani loko swi ta ka timhaka ta mintirho kumbe migingiriko ya G20 hi ndlela yoyoleyo mi hlayisekane va na siku lerinene tata.